Duh anjing, alhamdulillah poeuna aing boga milik kieu. Gede euy ieu mah. Tah aing hayang manuk euy. Andreap yuk. Nah, Anda judang dut. Hayu, meuli manuk siap lah. siap. Hayu, yuk. Ya. Ini teh ka mana Meuli manuk. Dangdut tadi di mana? Manuk gitu tah. Meuli manuk yuk. Siap siap. Namanya tuh nama. Jual lah. Makin orang mah. Iya, manuk. Dijual yuk. Erek, dibeli. Erek seberapa? Ah murah itu mah. Seberapa itu? Murah mah, kepoya lah, cepet. Namanya mah, sama tinggi mah. Cepet lah, kok. Naik nempok dangdut. Nah dangdut tadi mana tuh? Dangdut naon coy? Kemana yuk mak? Beli manuk loh. Tadi ngajak dangdut, nempok dangdut. Beli manuk jo tuh. Halus sih mah tuh. Kejoget mah gue. So itu bener cepet. Mang. Sok. Ini beli mah? Lah, kok aing ditanya tuh ini ya. Heeh. Supaya ger pekan wae tah. Tuh ya. Heeh. Ini ya, Bang. Balik aing lah ya. Ilmunya. Ayo, yuk. Ayo tak bawa tah. Banget boleh. Ayo naik cepet. Di mana? Naik juga kamu mau manuk saya teman. Aing di semua manuk dia teh. Naiknya mau juga. Coba di mana? Gitu dia tadi mah ngajak pas di rumah. Meuli manuk jog. Ah, lieur aing ngomong mana kok bae joget sorangan di dia lah. Balik aing mah ya.